Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hagajing keren bagi nong thok khubor, u assistant ram bash nong jang shnong mo senram, uba hiam do rapsang, uliat ho bagi yim bishar klasha ignong ya yatra ban pendap igajing le nyam jongki hamau jumbun tang dak bastendet ya umau jumbun. Ulang bahadian balami igajing le mukut duma haying bishar, holo gajing kwa jong ikin hon yatra ban le nyam hamau jumbun, ya kabaga dor bash nong kamsha, ningkong ikin hon yatra kelapan tang manchut ya umau, hendik nong kamsha namar bala resha benthe umru kande hi kedak jonga jing le nyam namar baka shnong kam kwa baka mau jumbun kande ke jaka le nyam hende ka kwa baka kande ka jaka jongok kai lani ka tourist spot hadin gani uloong baka kin hon yatra kalapan ban sha tang ban sindet ba bentai kala yo bor na ging bishar ban sindet halo kani uloong baka shnong kan shong perkhat yang sa chisin ba ban shim ya karai ke bakin le nang ni shakman hadin ba manchim snap untuk bagi ni ki yatra kalapan ni permission kalian juga ke Bersnong ke BD berkecil yatra ke Jongki sebab mau jumbun mau sebelang nak kalian juga ke Bersnong ni lah kentaj ban ai ke permission nak kata bah kini kira mau jumbun kam dei ke jaga leniam kam dei ke jaga mana belai andai ke dei ke tourist spot di arsin ke hearing long hapo high court macam stamru ke jing kata jongi George Benumburam bala dadam donlan bana kalian kesnong kan reconsider ya kini karai jong to kesnong bangit sha ya kapan ya kini ka permission bagian wan ya jatra sendiri ka kram bujumbun ti hagado haga second hearing ru na kalian jongi ngi omba na kalian kedorba berupai ba beroki omba ba minum sha dan minum ailat ya no inuru ban penkelah jaga mene balai ya kini ka kram bujumbun bat bengin penek be jaga kumba kalong ka tourist spot mo di nakaliang jong kini gi yatra apo code macam sedem kilahapan call off no dan ban withdraw no ya kini ka program ke jongki macam sedem di kala syukur be kum tu di ngiru nakaliang jongi nak perkat be kala biang kum tu hadin bagi la pensyai ya kata kanong rim jong kani ka jong ka snong ya ka pagidon ha ka be kini ka kram bujumbun ndai kensan ha kini ka shipo tarik jong menta u Julai 13 Julai kami biangkan order na po High Court lampai Honorable Justice Just Thank you ba halor ka jingkarpat yang jong kini yatra ba kichusha ba mentakasin kan sudan bitang kataga jingya pilgrimage ka bakin sedang nang ni na po Mahadev Khola Shillong Shadow Shati Shagram Mojumboy Moslang bat ngi hang turu ba ka jingtho ba ong ba kinsudan betang kata kajing ya pilgrimage ban numdan kanu kajing le puja agate ka gram agate ka ski di kahiring galong khatway tarik haga khatway tarik jong mentau benai tena kaliang jongi kisnong ngila lek ban appear hantai rengkat ba tu lawyer jongi ba kaju hi kata kanongrin ka jongi ba nginumla ban ai ya ka permission mo te kajing ya kran hantu galong ba iba kani ka jing ai permission kung bagi kedau bahkan ia kani ka road kadai nadu Mahadev Khola Shillong Shadow Mojumboy Cave Mosendang hakabedi sabar juga jurisdiction ke jongi kata ngimla banong ie kadi ka Kamram juga district administration henry kung bangila ong ba haba fi enter support jurisdiction jongi kindi kiju hi kita ki kendon ki bakasnong kala jubo bagi laju yang nadu macam sedam dan rai indra poh ka kot kumtu tingyu iba ngala keren hantu si bro ba kumta ko mga ong ipi ba ka permission nginom la padong iay sabar juga jurisdiction and rai since ki enter hapo ka jurisdiction ki jongi kita kiju ki kendon kinda bat hadin kata imat balong ba na kaliang jongi jong kakut ka jing sutu jongki ba nakaliang lawyer jongi hadin ba kadon ka suggestion na EDC ba ai sa kakut kalong ba ka point number 9 kalong ba haban yo hi ya ka permission na ka professional mo tenre nakaliang jong lawyer jongi ilaong ba
kalong unnecessary ia kata ka permission na kadok isno tinga hakaju hi ka po hakaju hi ka ko hakaju hi ka hearing ngala kampan shai mo ba ka jingmut kalong ba sabar ka jurisdiction Henry hapok ka jurisdiction jongi kamod kadai ka bor ka jongi ka pagin ai ningim ai kadai ka bor ka jongi kadai ka kamram ka jongi Henry la ai ketika permission bat nadin nang ta nakaliang jung lawyer jong kini kiatra nalor kata ke jingpan ke jongki kat kum kat order hakashipo treki omba there will be no puja numdan puja ye ndeu lapan hatu siru ba sngoba naga kod pansha ban don tang kata ke jing theum yo tu ma jumbui ban don ta ke jing theum ti hang taro nakaliang jong ni ke snong ni lapan pau ye ke jing persha ba ke jing theum ru kadi sibenta jong ke jing le niam kadi ka part of ritual kita kadau ku sobha ban burong ba kum mengilaong ba kani ke cakap kamdi ke cakap mane belai ta ka burom lang ya baro ki cai pendri ki bawan sekali ke krem kum bakalong sekular handrai kadon ke jing penggala hang taru ba ton num sha mat the de tang ban chudan ti sprinkle of water dan ni ban chu senret tingi dah ke jing su tho ki jugi ba kini ki long kita ki part of ritual hi ki banta jo ke jing le niam kajing yang dia jongi kalau ba nginum sha ikadiro jenrei ka kod kajing sutho jongka ban balance ma kala sha ikadi ban theum mo ban chu sunrei kala ailat iki bat kum ta la pun kod no ya ketika hearing ketika si bat ko order ru kala mi mo hadir ka khabai tare bala sha kum ta but further orders will be released on the 31st hakari ka hearing mata kasi dian ba ada peni ka hearing popot dian balami kani ka order Niladon ke jingi kren barlai jongi lawyer jongi bangin appeal biang shauju nong bisa tang ban su review dari ban modify ia kini ka court order den re na kidau ki bom la piar se na kaliang jongi lawyer jongi in kwa su bandang ya chakman dai ka penlong yingi kum kesnong bade bangin hap ban le support nong ban ye thu ia kata ka hubo bat bengin penlong ya kata ke dorbar ke jongi ke jongu pat ba berkoe bat karai kalong hata bangin hap hi ban api oh ya kini lakum no bagai yang besar kan su hawat singap da ka bagan su modify ya kini ke order bat mat kadai menta kesngi ba ni don ya kini ke hearing bat hadirin ke jingi ya keren mene ko high court ke jing pen singau lobau lawyer jongi ndrei ka court kalau om ba kanum la su ban backtrack kanum la su ban kalak tien ya ke ke ba kala de kren di ngin ong iu gawe di berkata na kalian jongi ngin hapan su priang ya ke ba court karai di nang ni sakmat pada ngin dak hapan isong na kalian jong kesnong rangkat lang berupai ma ba kadorwa ba ki action ki bangin sim nang ni sakmat mo bangin appeal su seki haya court kum ta mo se ke don nama kumalong hi ha ka jing long briu ke ka jing kwa ke jing thu ke ka dong rem jongi kesnong kam sum long kum ta le se ka court odon buram ka yu da komoi pa ha ka jing long briu kum ka dor ba gidon ka jing snow benyau mo gidon ka jing snow benyau ko be di ni ti kanu ngin song bat bangin na pakhat ha ke ka bangin di ban le na mi sakmat ya ka jing pangmet te ka don hi ka jing snow mo ha ka jing long jongi kum ka do wesnong Pigi ha kecing berkat jungi kalau kumta ba habang ilet kinu ki jaka mo dang menciski ngawan seko sora kajing don kambar I kun lejong ngale sora bat ngi opor ngi likas tu kremo smai ngalam lang I kun bro habang irom po kremo smai ke di tourist spot ngi I ba I haba chusiu ki entry fees bat hang tu gidon gido sandon ki bagi di banle ki bagi mla banle kata kumet hab ngi digi beri kepada bargain haban comply berkita ki condition mo ibag dorbas no kubu kajuhi kum ka kremo jupun jungiru naduk mecua kadi ke tourist spot te ngimut kum ta kum juhi bakinu ki bawan kin borom kin bot ya kata ka kendon ki bangi kesnong ibu te ngim suthu kum bakalong mentapat kolong kum ni mo bat kawai ke ba ngis ngau kum kinong kit kam snong live post nem ngila ngatai mo
lai post nem ye ngi lai ya bat ye ka kam kum kinong sin sa snong bangin pet ye ka lo no da ngi pet ye ka song sok ka song san banum mi ke ru padi ki dorbar jong ngi ru ngi chu ye kran berbo bangin nya be ka leti jo ka an bangi di ban long tiba ti bril ti blai banum pen mi lan ban nom thau ki nu ni ki jing ru ba ya kata ngi bat kita ka di ka principle ke jong ngi kum ka dorbar ti berbo we bat ke ka ba itnat ngathai habangi rong ha kanu kanu kesnong kam tam pok khasi jan dia ha pok kabri nyo trap ke jongi ada ngi rong ha pok kanu kesnong ngin yu i ya kitu ki kendon ki bagi labo de kisnong dit ban le kum ta dit ban le kum ta dit ban le kum ta bat habangi rong ha kitu kisnong ni haban burom me kita ki kendon ki bagi kesnong kabu amare ka tu larai da ka dorba pat ba lapan khamti ha kita kinong penya snong na kam ta ka jingbit jingbiang kamot ngin hap ye burom haman pan kawai gawi gisnong hapo ka brin yung trap ki jogi ngi bagi jubo ko mi kita te pan yung compromise ya ki katu kan ki kendon na kapenta ka convenient na ni ka jing sngow jong ki wai pat pi ka long ka ba hadu kata kapan subhai ki wai kapan susi pat ya ki jong la jong kita buram ya ka jing bisa ha ka baga ai ka ni ka rolling mentagasi ngin hapan su priang ban ba dia ka ai ka ba ngin le nang ni syahman ngin saya pet mau kawai dia kata langin ang day ni em bangin ya chakmat kawai dia bangin appeal segi code ki bakam sejrong namar ba kita ini ki SOP ki ba ngi la dia pensyai ngi la dia pensyai tina kalian jungi ro ngin pet di ba kanung don kanunu ke jumpen ken jadi ki SOP Wat penleno ya kani kakabu ki sopti ya tho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 100,000 tingka ya ki sopti ya tho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra